dank sy nuwe tegnologie 'n hupstoot gegee. Die Transnet Nasionale Hawe-owerheid gaan hommeltuie en ander tegnologie binnekort in sy daaglikse bedrywighede inspan. Dit gaan ook verseker dat die hawe meer doeltreffend bestuur word. 'n Suksesvolle proefloopie is vroeër vanjaar voltooi. Dit is meer as net 'n spoggerige speelding. Die gesofistikeerde hommeltuie gaan vanaf Januarie voltyds gebruik word. Drone technology would afford us footage of real-time events, spillages, or just general terminal oversight. So our oversight role is that of ensuring compliancy that of all the terminals. And if we were not going to use drone technology, you'd find us flying out helicopters or having to take out a tugboat to perform the terminal oversight. Maar dit vervilm nie net lugbeeldmateriaal in realiteit nie. Dit gaan ook gebruik word om pakkies by sleepbote en vaartuie ter see af te lewer. Waterhommeltuie sal ook inspeksies onder water kan doen. Dit is een deel van Transnet se slim haweplan wat in Durban op die proef gestel word. The new technologies that are coming up now, for example, the drones and anything else that we envisage putting into place will enhance what we currently have, but also optimize our efficiencies as well. And looking at how we can use these things in a most efficient manner and also ensure the safety of our employees. Transnet het werknemers egter gerusgestel dat dit nie tot werksverliese gaan lei nie. Dit kan trouwens meer werksgeleenthede skep.